Kasi moral ka din ng pagulakum, iwaton hatay na natin luci bimbing ng kotar. Asay patah ka din ng odo. Bor sa huwag kami bor si bermato dinaki tubo na hajuton. At imarwana naman tadi bata na menitag bali kami. Akka sada di rohan amara-orang terlumubi ko parang luput atau datingan. Bajo makataran borot pingro patatami ko kinami. Loh, ringi itu tuara. Baik. Apa belokon? Itu bolo kami nama aku. Hei, mulai nanti kita pola mengalir. Mulai nanti kita pola mengalir. Masuk. Dari kata masuk. Dia masuk. Abang perlu masuk. Masuk kerja. Masuk kita kerja. Guru jamu mama, guru jamu. Guru jamu pe. Kawan mama. Neta guru nake ngangi kuno muka. Dat soma muka. Asa aku tuh ngadu tuh. Das marah. Jadi mau lihat mak? Tidak bonon. Mungkin dalam tak perlu bukan. Itu tuh kalau katanya nak kata mak. Kita tenokai ini. Jadi mau lihat mak? Gabi abang gabi. Di homa maksud nami. Kalau tupe soni na boy. Tarpatu kahami di harona nami. Siap kami anggi doli muna. Dohot hahadoli. Utaraja. Sok-soni na ngayon gidulita siguro po. Asa dilok na tua-tua. Asa titim mana tinoba hurong les di rumah. Tuksoni binaboy tarpatu kahami. Di ulotan di bagas scenario. Nasmarohan di badan. Nasmarohan di tadi. Nabutihan. Tidak sama. Buah mang. Betul. Tapi kau yamin mun. Kalau buah maksud nami. Gabi abang gabi. Mau lihat mah? Dia mata di bata. Panding kebasai. Natotong di dongani. Jalan di kiroi kita. Lugobi di ulang di daun pun rasa singalong.
Dia mo hahanami Utaraja. So ani naghahanami siya paparan ni Lopong Doribata. Lumobi may muse. Siya paparan ni Lopong Raja Hiniria na sangabi. Buturaja namora soritaon popupulo na godong parsuratan partibiraja takas do hidami didos ni rohata dilas ni rohata dina mangulahon ulahon ni uputra rasa singali di bagasan ni nakanin di bawah kamudo boras nabir boras ribu-ribu dalammu makadai manang mandakot ton paso-paso tuhita nama marangku kau lihat ma itu ada jalan yang nami anggia batong beliau tuanta si kabini na diula doho siur di pinahan asabuhi tatutong nama sitapolan nama siurupan dia kau lalu kita namanya di bagasan ni pas do nakaningan tongon didok yang kadang do ang diduli di son hidup tutu tongon pamane oput dai nanti na botawan harita lo kabe paparan ni to kapakpahan ang masuk do baju tu di bagasan ni dia muna akadahaha ang diduli mau nanti ma mau tumpen non di karoro nami hahamu anggimu songan idok ina dua-dua itu idok kondak sudah ina bunuh ya sesakut jadi dia dak sudah daun ada nama-nama di bolo buksi bayar peso saja di bagasan ni bolo tumpen not tanam barsopa manang nabar siulo pak kita las baro amuna di kita nama-nama di bayar nama perkosiname asa usah paham ya kak dahangor atau ulu pihak yang tanggalan beda Thank you.